87.6 Miekethano FM. Korea President wa Athletics Kenya tuwei NBA gweketha. The demise of our champion Kelvin Kiptum, record holder of the world marathon. Iga record ya marathon kure award inge achinda. He was also voted as the world male athlete of the year in Monaco. Yede baraba te kumenya ko nita kuga ata. He was the best athlete on the side of long distance running. CS wa michezo wa babu na mwamba ministry yenu ata. The ministry is also mourning for the loss of an iconic athlete. Ata nande. We convey our condolences to his parents, his widow, his two children. Ive wa Kiptum anabange bakuibombaga kugea. Mimi sina mtoto mwingine. Ne hata wabangire kugea umwaki. Mama alikuwa na problem kidogo, hospitali wakasema mkae na tukubali hivyo. Leo ni onto Kiptum na tigeta toana toawe tuiri uliuga hata bwatu. Sasa mimi sijui nitasema nini. Naona watoto sahi yote taangalia mimi nitafanya nini. Uligu hata nande mukai. Nasikia uchungu na mtoto yangu si yangu, ni ya Kenya na dunia. Alafu Jumapili ndio Mungu alichukua, lakini sio Mungu, ni Saitani. Ishindwe mwekoro wawe nkuona gutekyo kinyaumba kuga. Ole mwini embarambamba na wali uga na njira ya kuina atere. I am not happy about the Kevin. Nani onto ategwere tuali na kiugaga. Na inete kinya kiugaga ore Kevin akwire. Gali kwanda ikagonga muti Kevin akakuba mo. Nino sniper na agwene ate ore okwendaga kuga. Ruto wewe mwenyewe ulipoingia Miru umesema abia sniper iadiliwe. Na ugere nagwa mwire ore okwenda igwa. Nimemtuma mteka nendore aje akwambie. Mwire wengu wote tumene. Uwezi kusema na mdomo, unasema na matendo. Gutira igwa teka kie gutendeka na kuri na antu bagwati na kuthitangwa. Siyasikia. Raisa kuigwa te Ruto. Let's kiss the party animal kwendaga kuinira sniper inera aja. Ilikuwa Disemba iliyopita, sniper kapata simu akuje huku Meru. Bainire kinya gitumie ejere gwiteka muragi. Sniper wetu hakujua ilikuwa ni njama ya kumuondoa duniani. Kalonzo nagwe ni rwimbo ruriku ruri okugaira na ni nawaritaniriru. Nilikuwa kusoma Meru School, kijana moja ananifunza wimbo mbaya. Twire ore agwitaitanire. Akaanza kuimba sitaimbia hiyo. Inaro arumananga kuinyera kangora nto batika igwe. Sitaimba hiyo. Alishikanisha na kanyagine sitaimba wimbo. Iroka rende utuire ne hata Azimio buku ija Meru ntuko iji. Tunaandamana na ndugu yetu Peter Munya Katirao. Munya ira Meru ule kwenda na Kalonzo. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hivyo muishe. Amekuwa akisaidia wengine kutafuta hii kura. Na tethere tiera ila wewe chwa kura tiera hizo maitaja dhatu. Nafikiri sasa yeye naye anataka kutafuta mwenyewe directly. Si pia ni haki yake? Si ni haki ya kila Mkenya kutafuta. Kama vile mimi nataka kurudi kutafuta ile angabana. Kawira gote mwairweni. Utiki gua kire abona kawira timu gua no tugakira. Kinyatenda prenua ni kuga mbumo noga siasa iji kwenda ata. Irienda oitengoge na mpinge pipe onto mpinge tabo kuga mbubo na arabore no to nkatenda. Gishabe kikeuge akwige gwitekaneria na jau. Tukae watenda. Mpare ubwe ni orobora. Miekethano FM.
Aya, antu batharaka na abwe nembie kubweketha. Simba nito nyamariria mana no turujagia mang'oi ma tukurima namo. Arimo tukende tukarira na cukuru. Muciari uri ntigiri na twire uri kurakari. Kento thaine iro akuro kambire gukoma. Irio ndathira ndathikire ndegwa mang'oi makiringa nkubania. Tiga aja shauri na kungirite ndithia yenu. Icirite gaceuni ciuragite mang'oi mairi na mburi 15 nende agana cikura mang'oi mairi. Niki ugwa buku atou. Kinyotugo no itokere kairi endi tu tutigo twina kimakwithiri ntiabo tukararanga kinyotugo ithe na ni turi tukurigwa burenda KWS ithithia ata twonere uruma bara twonere uruma batwere tuthie nyamu batwe opportunity tumia batokorotha otonie nini ata buthithia bukerwa burikanie nacio Geto FM. Aya, gavana Muthomi Njuki na abwe nembie kubweketha. Mwiro Cooperative Society. Iri bweketha niki. Ntukura na mbushini wantu kuminge muno. Bukwariria atongeria na memba baraugire ata. Ukirukira wega wa Ngai twina consensus. Kuria tunkiumba ku revive Mwiro itwike giant ringi bure ari giant. Bukami revive ata. Tugwitikaniria ati kithurano kiruthwe tariki 1 ya mweri wa kathatu ura witagwa March. Antu bau barari na mukucanio to bamwe barete fujo ntuku iu. Muntu kareta fujo ntuku inu akona bura maguna monere guti. Tikethe wa mwakuruguti kagwakarikire maguna ate ruguti. Maruthirogu riu methira mabundi magiaturaga. Indi atene mabundi me maturaga na tho. Batumite ere etagwa ndege muti jura jugwatura jugaitithua kio. Riu no kumenya agatagati kwina hinya mugitwa kiango nakio ni gia kwathamia muti. Na gia karaga gigita itithaguo uria kugwaturwo gitigakabanie musumeno. Riu no kumethagia guthi kuria ranchi gukinya maguna matigwa. Ai baugo na tutwenia tururarure. Jaitia ndegene na kwambiria gwatura mbao. Riu no kumearire rume ryo karia karire nyamwire muti. Chanja jie gutonya ku itonyete rubauni. Riu rugwaturwa. Riu no kumenya baririkana tutone muntu agiatura ageukia kiango akagenda gendia aria mbere. Jakura kiango kiria gikwarametie kimuti kiria gigwaturagwa. Gitacokanira mbwira irukire ure augire amabundi barabare bagwita lanchi no kabegure Geto FM.